laphana ke right asasonke sindawonye khona lapha ke hayi khaya kuyala sibili laphana ke sengithi hayi mfowethu agazela imnyama ake laphana ngikhanya ngani bathi lokho bethi hayi gazela imnyama phenduka ngasemsakazweni alright akhanya ngani I can't believe ukuthi khona wena vele nguwe lo ulapha. Awu madoda. Mfowethu angisacela futhi ke sasiphinde sabuya futhi njalo. Ngilami bese ngilungisela ukuchaya ibatha njengoba libona isikhathi lapha sesishiye ngumangoyi. Kodwa bengifuna ukuthi hayi ngilazi ukuthi namhlanje ke asilogazela imnyama ke lapha ke kazi angifuna ukuthi ubayenzele kanje kube lula. Ngifuna ukuthi ubathi zena lesiyana phela iBlackbone inqobo lwayo. Oho, izithakazelo zikagazela. Yeah, izithakazelo zikagazela imnyama. Khuluma nazo ugazela inyama mfana uthomisa ubumnyama insizwa zibalekela sifuna ukugcobisa sibe ngamayelo bone. Angitshintshi mina wentanga iBlackbone inqobolwane phuma phansi eKZM ke simaphisa lapha emphuma khona inkomo zakithi siphuza umfulo amanzi amnandi ushashana uzoyidela inkani friend dafeta betawe liplata ipavula itatati samana wazatos ke Spanish nami uzungasikhuluma iSpanish ufane ekhaya uma ungasazi ashela ashu wathi wangena ufaka amacala phansi nesekezi babisele ngiqhamuka khona ngiphume baye FM lapho ndela khona skim sami ngiqhithe ogazela imnyama khona. hayi ke gazela imnyama ke lapha right uyabona akukhanya ngathi ukuba lawe lapha emsakazweni weBayet FM ke kube intokozo kakhulu kubani lobani ke khona lapha ke ngobana ke lapha na gazi ngiyabona ke lawe yazwa bese sithi hayi thina sesishaya ibatha logazela imnyama nami phela namhlanje bese nsiya khona le ko bese kofuya ya manje na hayi khaya ngani bayala ukuthi ngona sihambe siphume live e-studio khona lapha ngasemsakazweni so namhlanje silogazela imnyama ke khona lapha ku 107.6 eBayet FM angisithi mina ke amlaleli wami ke olaye njengamanje ke ngomacala ti small 629 all the way from DKI eDongodongo school lapho khona skim sami bathi ungambiza ikheze lihle nxa uthanda uyayizwa indaba so lapha ke wemfo kagazi agazela imnyama ake lapha ngifuna ukuthi ngizwe kubana ingoma zakho lezi ezitholakala ke emoyeni ake zingabe zingaki ingoma ezitholakala enkundleni zokuxhumana ke lapha ezigagazela imnyama ezitholakalayo lapha engaxhumananga labanye abantu ngoba hey abantu esengafeature kuba nengakhona sebaningi abanye suzu ngasakwazi abanye vele lengoma ngicina e-studio kuphela isiyaphuma kodwa ugazela imnyama uyamthola ngengoma ethi vuma lapha ethi vuma umthole njalo ngengoma ethi nyamazi baba usumthola ngengoma ethi COVID-19 COVID-19 yeah right siyakubongela ke lokhuyana gazela imnyama ungasho futhi uliphinde uphose okucina ke lapha ukubana wena ke ukhangelele ukuthi ke ama artist njengama upcoming artist ngathi njengama artist akhona lapha ke eMatobo ukhangelele ukuthi ngkhona ke abantu bematobo baliyenzeleni. Abantu bematobo sidinga kakhulu usekelo kakhulu ebantwini bematobo ukwenzela ukuthi siphakamisa thina sinje singabaculi singabahlabeleli bangapha siphakamisa imatobo ngoba ungalalela noma ngizibiza kuphi mina akulamuntu ongakwaziyo ukuthi ngiqhamuka lapha athi nansi indoda yasekhezi ngiyaqhaja mina kakhulu ngokuba ngiwasekhezi so ngiyakudinga kakhulu ukusekelwa ngabantu bakithi nxa ungasekhezi kufanele yonke imicimbi yasekhezi abantu basekhezi baqala ukudinga umuntu wakibo akona ukuthi kulomcimbi lapha kukhanya sokuthutsha umuntu kwenye indawo ovela khatshana kungela ngitsho lo yedwa walapha ngubani ozobathintithela amazolo abantu izethekeli mazifike ekhaya samkelwa ngubani kungela umntwana walapha ekhaya so ngiyakudinga kakhulu imicimbi yonke ngiyatholakala mina so abakudingayo gazi njengokuthi mhlawumbe mabele imicimbi yama birthday celebration kumbe ama wedding anniversary into ezifana lazi nalezo utholakala abakuthola njani? Yes ngiyatholakala enambeni ezithi zona 0718 19 73 20 yeah right ungazisho usiphinde futhi njalo 0718 19 73 20 right inombolo azikagazela imnyama ake lapha ke uthi hayi wena ke mkhula wami uma uyikuthi ngona you have a birthday celebration mhlawumbe ke
lo mthatho akumbena ke ngumcimbi okhona lapha ekhaya alocally akhona lapha ngase kwelase Kensington eKensington eKezmaphisa KZM awathi uthi hayi ukhululekile yena ukhona ke uthi ngona hayi usekhaya asinombolo zegoli yena wena kahle kahle ngokuhlala Gazelle Emnyama mhlawumbe abantu bacabanga ukuthi Gazelle Emnyama maybe ngumuntu ose South Africa kumbe njani into ezifana lalezo. Hayi mina ngikhona koBulawayo ngihlala koBulawayo. Wena you are based koBulawayo. Right siyabonga kakhulu lapha na ke mfowethu ke uthi yena ke uyamthola ke lapha na kunombolo 0718